anyat man panunutan, Tina, my friend. Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Ngam aging kaita, irregularak pa'y laang. Ay, day tangarod, friend. Palag ko nak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley ija department tayo. Ha? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulad tagun daway ama amwanda ti aramidan day ja, Madam Shirley. Sapay la kumaatakas ta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kada tayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department, ison tinaturay. Iturayan na amin asaan aromrom ba? Ngam kasi tinakunak, adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamutan, Tina. Manon adaras nga isursuro kay tirumbeng nga aramidam. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley, Nagkunaama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat tati superior mo. sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka nga isursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, hun nga Rod. Nanggag ko amin nagitim bagbaganakan ka itay. Sapay la kumaat maamiris nanto asan anasaya at dayjay nga aramid na. Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga ramid na. Naglaing agdilaw itipada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mo't ngamin nga dadagiti tao akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag ar-aramidam iti husto ti trabaho. Kasi iti kanayong nga ibagbagak, friend. At danto aldaw dagiti kasken kuana. Saan na may sa ti aldaw. Sa bagay matkiti Adan tulad ta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ta tiraramida may tikatrabahwam? Anya saan nga ibagbagam? Isursurok laang dadya atina iti hustong aramidan na. Ngam saan mo't ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat ka dakwada. Anta kumalatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidat no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti isursuro. Anya, No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidat, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag kulaeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si ka ti HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutin, aman nakibiyanga. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, Nasuro ko na makatawon nga agpapaay dito'y akumpanya. Ang aging gaitakat irregular pa ila, Kinapudno na, ma-regular kumamatan ni Tina. Ti urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head EJ department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan. Ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam timbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend? When friend, ni Ma'am Shirley matgayam ti parikot. No apay, asaan ka ma-regular? Bye-bye amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako nasumrek. Ha? Apay ngay? Planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Ay, wow! Sana all! Amom, friend, dahil kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Barang saan kunto na mapadasan ti kastoy. Ako rang nalag pa rin to mga. Tapno ma-regular laang.
Baron may santo nga aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Jay trabaho asa anak nga gurura iti mano atawan. Sakbay ang maregularak. Pasensya kayon ma'am nga magpakada akon. Ni, apay nga Tina. Adda ka din sa bali ang panggadam. Awan ma'am. Ngam planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di. Nasaya at no kasta. Ubing ka pa'y. Ado pa'y dagiti opportunity nga agur-uray kan ka. Agyamanak ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen ma'am. Apay kit di na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka ron, ma'am? Kinapudno na, nagpakadagayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya, apay, adangatan sa bali a pagtrabahuan na. Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tidamag ko, ituloy na ka ti panagadal na. Anya, ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Ano ayos lang, nga uray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing ngagtrabaho dito. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka diti pakada ni Tina ken ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti ko namkit di. Di na kayat ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak mo, Ma'am. Ngam isumat nga min ti pakada na. Oo na yan, dayja babae. Saan pa'y ang nagpakada kanya? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, Ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanya. Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing paymat ni Tina. Kasayaatan dayjay na panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress. Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stress ak man iti panagsasaunay dyan ang Ma'am Shirley. Ha? Kaapay? Ay, nonya tinararamid na ni Tina idi. Isumat at aramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga ayan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit piman dya tao iti na may anak. Anya? Iti saan nga agbayag, ma'am? Pumanaw man ni Kelly kung naktumot. Awan ti agbayag nga agtrabaho dito nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna. Agruam dayja a babae. Napay manayin. Anya manon tinaramid mo, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Pinagsasawa ka, maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo ken kuwana iti kaduan. Gamita, araramidang manan, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas tapno maisurok ida. No ti panagkunam, ket panangisuro na itang araramidam, nagbidot ka. Anya? Panangibabain daytay ti pada matao. Panunutem kumamay ti pakaibabay ng ti kakadwam. Saan na ti bagem ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kaben. Di mo ammo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak kalaang no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matanigi trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan nga paiso. Kumusta mo na medyo ahead ti department yo? Kat isulata nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti ka barbaro akakadwami. Ar-aramidan na lang tikas iti inar-aramid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga rutirik na. Iso nga awan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, wun gayam. Bunan lang matan ti urayan kat agturpos kanton, friend. Wan nga rod, friend. Kasla kaano lang idag kakadwa tayo iti trabaho tayo. Ay, wun nga rod. Ay, naswerte ka kit di
Gaputa, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman ang makaturpos ka. Ala, basta di mo ton laglagi pen ajay, kina-irregular mo idi agkatrabahuan tayo. Ag-resign mo't kaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? Wala rin. Ay, apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no dito boy. Diyan nga trabaho, kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hired na to ah. Ay na, sapay la ko man, tanasing to ti agbalin nga HR tayo ah. Imaya, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya day ta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, uwan ma'am, pod na day ta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasing-singpet pa'y ti agbalin to nga HR yung ngam iti siya. Si kakit di mat, ma'am. Awanan ti makaapa kiti kinasingpet mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, ma'am. Agyaman hak, Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Oh, si Kamot Gayam, Tina. Kumusta? Kastoy, nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mo ti panagadal mo? Nakaturpos akon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan ak para kan ka. You did it. Agyaman ako nay, ma'am. Awon Gayam. Hiring dan sa ita ijay kumpanya ang nagtrabaho am idi. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, ma'am Jenny? Wan, Tina. Kitdamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamwak ti course mo idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akaba alam day tiyan. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dyan, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, ha? Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan monto, no bilang? No di kat HR. Oh, Ay, mas daw tumat siguro, ah. Ngam, ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tap na makadanon ta dago si Jayan ni manager. ay, ano nga rod? Sigurado, hire on the spot ka. Si kakit di, mag. Ay na, masigurado ko day ka. Sure na sure. Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani tina itan ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, diyan ka mo, ah. Maamuan ng tulatan, ah. Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. When nga Rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon na dyan, Ma'am Shirley, no makita na ni Tina. Padaanan tayo ah. Sigurado amas daw na dyan. Sapala ko ma, ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas iti sigod nga araramitan na. Agbain matan, ah? Nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ng iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley. apay nga adda ka dito. Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubliak, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Ha? Diyak kayatan ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo ti panagrosrosok mo niya. Agam, ha? Awan lat amokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan nga daw, Ma'am Shirley. Ha? Ma'am Tina nga'y bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya? Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. Anya? Oh, jak ngamin ammo da ita. Kunaklakit din no imay laeng. Tapno ag-apply manen iti sigud at trabaho na iti. Saan, ma'am? Kat itatamo yun,
Saan nyo ko man ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ito. Saan tayon amay may sa IT department? Ma'am Tina, Oh, Ma'am Shirley, kumusta? Itaman pa nga imay ka dito ayan ko. pasensya ka kuman, iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga aldaw. Ijak nga minamo, asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro ang mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho aklang dito nga irregular. Manon atawan ti naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon ngamin ka dagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agreklamo gapu iti ugali yo ma'am. Kat kas HR iti kumpanya. Kat napanagnagakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi ngamin dagiti kabarbaro at trabahador gapu iti panang pagbabain nyo kadakwada ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Iso pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sagon daway. Ha? Uuwan. Sige, Ma'am Tina. Ikalit. Ang balbaliwak. Promise. No siya, okay lang. Saan na ka narigat a kasarsarita? Ngam dagiti padat nga empleyado tagrekreklamo. Iso kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimata nga iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats, Ma'am. Congrats. Para iti anya, Aldrin. Congrats nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kundi bidot ko. Gusto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatid tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatid tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak tainik kandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko. Ala, mangan kayo lang. Tadaw ti sagana. Dakol ababaw iti pinartimay. Tay agbalor iti 15,000 ababaw iti napartay. Iso nga idwalyo ti mangan. Way! Tanggayan na kami nga gramba. Ta profesionala iti kakaiso ng anak may. Ay na, sigurado amang rugay iti panagasinso ti biyagmay kakabsat. Babain ken ni Robert nga anak may. Marinaw, mapankan ijay kusina. Natulungam ni Berting ijay. Katsikan amo mamadama ti panagsaok, disturbon na. Tila taltalang gutang mga minin. Ala, mapankan ijay kusina. Ay di nakman papanawid lita. Di sikat ti mapanijay, no kaya't baw. Apa nga nawaan na kaya? Kat awan may tidakas nga ibagbaga. Kababain nga rod. Ibagadan tuman analastukan. Ay awan bibiyang ka. Nga orean niya ti sawin na kanyak. Basta siya, naragsakak. Tadi adalan ti anak ta. Adan mangyaon ka na ta iti kinarigat ti panagbiag. Lukas ta, nakastrag ka iti trabaho manakaw. Uwin tatang, mangrugi ako nga agtrabaho, inton bigat. Aya, ay na, Robert anak ko aya. Sika talagan ti mangyaon ka na kami iti kinarigat ti panagbiag. Ay na, mapadasan mi bitlangan ti agbiag ananamay anak kao. Tatang, Nay, di ka pa ilang mga asawa, Robert Tanay, ado pa'y tinasken abayadam ka na kami adadakkel mau. Laglagi pa, nagitirigat mikin ka, hindi agad adal ka pa ilang. Ananusan mi ti main inita ni jay talaw. Tapno dala pangalaan mi ti pagbayad mo iti pagadalan yaw.
Uwan tatang, amok day ta. Kan malagi mo tay rabrabe yan napanak imutang iti kabangibang a barangay. Adandaniak pa'y natindag iti rangtay. Gapo iti kinasipngit na. Uwan tatang, malagip ko. Laglagi po maamin na kita. Wan! Ado ari girigat may. Tapno makaturpos ka lang. Isungay ta. Na namin mimutang tiyag namay. Taramanan mimutibungan ti ado a sakripisyo mikin ka. Uwan tatang, di kayo madanagan. Tatalaga kas tatikayat ko mapasamak. Utang ko ti amin kada kayo. Isu asubadak ti adu a sakripisyo kanyak nga anak yo. Rumbeng ayamat ti kasta nga ingkay bagbaga iti anak talakay. Palpalagi paklaang di anak ta. Taba ka makalipat. Kat mga sawa dagaws. Kat no mga asawa di baybay aham no kasta ti pakaragsakan na. Di pala nakasubsubad ka na ta, mga sawan. Mga alaadagosay, niti pa kanin na. Kasano talangan nga, yadadakil na. Subadan na tamit ah. Marino, pagrebengan ta ti mangpaadal ken ni Robert nga anak ta. Sana rumbeng nga singiran ta ti pinagadal na. Rumbeng nga yamot ti kasta. No adamay ted na, pagyamanan ta. Ngam no awan, saan ta apilitan? Ay, saan ang mabalin na di na ta ikan iti kwarta? Apay, no saan agapo ka na ta? Nakaadal nga raw? Alaman? Marino, Panunutin na masyado arigrigat ta idi ah. Suruan na ta agsubad. Tapagribengan na day ta, kas anak. sana kasta ti kaya? No saan ken ka? Wen, kanyak, lita. Di kag bali na kontrabida. No di mo kaya taguraan ka. Nagsweldo ako nanang. Adto iti sweldo ko. In kayo gumatang ka ni tatang iti kayat yung agatangan. Taikak mo ni tatang. Ay na, itad mo sa mo tami na sweldo mo nanak ko. Saan mangibati kay ti kwartam. Uwin nanang, adda. Idulin mo kit di daytan. Agibang ko kay ti kwartam. Anya din ang gagaw, Robert. Nagsweldo ka. Uwin tatang. Ay, Adto iti para kada kayo. Nan, yawat mo adagosay. Tada nakasagana agatangan. ay, idulin mo day ta para kanya kanak ko. Ibang kom. Tapno adda ti para iti masakbayam to. Ay na, di ka kitalaan, Lita. Agin-agin ka pailaan. Enjoyin ta ti agbiag na namay. Tabakit kinlakaitan. Naimbagit ti anak ta, taubing pay. Ado pa'y atawan ti panagbiag na dito'y lubong. Ngam datangay, bakit kinlakaitan? Manula atawan ti panagbiag ta dito'y rabaw ti daga. Uwin mo't ngamin nanang. Ipapasyo ti aginjoy. Saan da ka pa kadanagan? Taos to ti kunan ni tatang. Ubingak pa nanang. Ado pa'y ti gundaway ko nga gurnong para iti masakbayak. Basta da kayo ken ni tatang ti priority kita. Gatangin nyo amin na kayat yo, nanang. Robert, insan. Gumatang ka mamutitilako ka sapatos. Nagpipintas na gitilako. Adto ti brochure. Mangkita ka ta baka da magustuhan. Ay, saanin insan nila. Adapay mo ito'y sapatos ko. Kan awan kwarta nga igatang ko, insan. Anya? Di ka pa nagsweldo ay insan? Nagsweldo ako na, inted ko kadananang kan tatang ko. Na, intin mo amin. Wen, nangibati kahit allowance ko. Anya? Ay, sapay daytan sapay latay sigo da sapatos mo insan. Nabaybayagan dayta sapatos mo. Sa nabali ayin santa, natibkar pa'y Mike. Ado pa'y atawin ti abutin na dayto eh. Mangala ka mo't iti kasinukat na ure may salaang. Saanin insan? Inton maminsanan. Nagmurang mo tayo ref tayo, bakay? Sukatan tayo. Anya, apay asukatam ka mayat paylaan. Nagmurang nga ruday. Uray punasam. Sana may kat ti murang na. Kun basit niya ref. May mayat mo lang no dakkel ti ref. Ano ti may karga. Pangalaam ko mga ruditi gatang mungay. Kaya anak ta. Umadani man ti sweldunan. Kakaisuna dakkel ti sweldo na iti trabaho na. Marino, saan ta nga ipanamnama amin ken ni Robert ti kasapulan dito'y balay. Kan mabalin pa'y Jeref, urayan tayo amadadaal asa tayo sukatan. Kaanon to pa'y ngay amadadaal. Namurang nga ruday. Nagalas ti buya na. Ay, di ka lamasya ni anak ta.
Kanayon pa yan nga ag overtime. Awan maururnong natala ang matadagos ti sweldo na. Una, tamo na ti responsibilidad na kadata na dakkel na. Ay, Imbes kay di maragsakan ka, takas kin ni Robert tinagbaling anak ta. Nanakam, naparabor, saan nga imo, kinamo na ta panunutay na naganak na. Ay, nasakit ti sikit ko Ne, apay nga, itatang. Nabannog siguro. Naktangan na nagparaspas si Italon, idi kalman. Ay, awanay. Lumakay da taon. Adon, ti marikrik na kanasakit, anak ko. Agin na kayo ngamin tatang. Ay, dahi tangarod mo ti pampanunutay, anak ko. Uray ta, adda kamutan namang tulong ka na kamay. Kitwan mo, itatang. Siya akong trabaho para itipagbiag tayo. Iso nga ginana kayo. Ala, ananusan na kami anak ko. Uray ta, bakit kinlakay kami ni Tina. So magmamanulangan at awain ti panagbiag may dito lubaw. Iso ano adakid dawon may, ipaay mo, wine. Tapno maramanan mi may, tisaan mi anaramramanan, iti kalabas. Uwan tatang, talaga ada kayo ti priority iti biyag. So badak ti adwa sakripisyo yo kanya. Iso nga ginana kayo. Tasyak mutin ti agtrabaho para kada kayo kaninana. Marino lakay. Ape abinaybay amot ten di talon. Di kamot nagbuno-bunan. Sanay, kasjaynan, tamakabannog mo tiyag trabaho. Lakay na taon, bakit? Anya, napigsa ka pa imot. Awang mo't sakit mo. Mayat kit di ata exercise mo na jay. Ay, sanay, makabannog. Pag inanatamot din panawin mo tayo, tapno nanamon ta tirigat ta ng papaadal iti anak ta. Kakaisuna nga dan trabaho na. Akat, alangan nga ipanamnama ta amin kan kuha na nagiti kasapulan ta. Isumot tinag ko na, nga iso ti makamo iti pagbiag tayaw. Saan ta kanon nga agtrabaho? Aginanatan. Ay kat siyempre, mabain la siguro kan ka iso akas ti imbagaan na. Ay, basta. Aginanata mo tayo. Ulitay, sumagmamanulangan at tawa iti panagbiag ta. Iso asakbaya matay ta. Nanamon ta pa'y mutiag na maya. Tapno mapadasan ta mo nagiti santa na padpadasan ni day. Adtoy nanang, tatang, inggatangan kayo ti saggay sa kayo a cellphone. Touchscreen a cellphone na kita. Ay na, ay nagmayatay. Mapadasak mo't lang ang tag cellphone iti kastaw, anak kao. Uwan na tatang. Kaya't ko apadasin nyo amin asaan nyo napadpadasan. Ay na, gimatang kapahilaan. Kat adamat cellphone mekan ni tatang mo. Anya mo di cellphone tangay. Saan nga usot tikas niyay? Di kipa na cellphone. Pangusaran ta kumaitikas ta cellphone ngay. Kadatamot la dito'y balay. Kit usarin ta pagpicture no ada papananta. Anya pa'y ti kayat yu agatangag, inton sumarunong agswildo tatang, nanang. No siyak, awan. Agurnong kakit di iti kwartam ta pangasawam to. Sa anak pa ang mga asawa, nanang. Tay pamaysak pa'y atensyon ko kada kayo ni tatang. Kabayatan na si bibiyag kayo pa'y laeng. No siya, tay dakkel man na TV anak kao. Tay kaslari daw, ti kadakkel na. Ay na, nangina day jay lakay. Sige tatang, ikarigatak to agatangay. No kasapulan ang mga alak iti hulugan, mga alaak. Tapno maipaay ko laang ti kalkalikaguman nyo. Ay, agyaman na, anak kao, Ay, Nabayag ngamin nga rapaap ko ti maadan iti dakkel a TV kay. Jay kaslari daw. Sige tatang, mapatgad tikid daw yo. Ken generator ko anak ko. Tanay, pasaray ag brown out dito lugar tayaw. Ket kasapulan ti generator dito balay. Sige tatang, ngam unain tayo pa'y agatangan ti TV Sumarunon to ti generator. insan, kumatang ka na itilakok. Nanayunan tilakok. Sapatos, bado kan dagdumapay. Adto ti brosyor, mangkita kan iti bado kan sapatos mo. Sige insan, ikitaan man nga rod dananang kan tatang. Akat si kangay, mangkita ka mo tanay ti usaram. Saanan insan? Para kadananang kan tatang langin ti katangan. Ay na insan, gumatang ka mo iti kagawaam.
Pasig mo tadaan ti kan angkel tikat katanga maun. Gumatang ka mo titiparakan ka Saan insan? Saan abalikan niyak tao bingak pa'y? Ngamda na ng kandatang, kit addan idadda. Kit ti kayat ko. Sakbay amatay da, maipaay ko amin na kayat da. Nang runa ka ni tatang, jak kayat apaayan dan yaman na kidawan na kanyak, insan. Kasano ngay, Miles? Ada kadimot lang namnamakin ka. Alam ko naman na mabait ka, Robert. Saan ang narigat nga ayaten tikaskan ka? Iso na aklunan ka? Nahulog na ang loob ko sa iyo. Mahal din kita, Robert. Agyaman ak, Miles. Ay ayatin ka. Ikarik adikan to'y suksukat iti ore asino. Si kalaan ti babaya na karik naak iti nagpaido mga ayat. I love you. I love you too, Robert. Kaya't kayam mo kadag iti dadakkel ko, Miles. No, okay laan kin ka. O sige, gusto ko, Robert. Amo, Miles, balasang ka. Ubing ka pa'y. Makasarak kanto pa iti adayaw, anasaysayaat, ngam ti anak may. Pasensya ka na, ngam saan mi pa'y ngamin akayat na makinubya, kan mga sawa ti anak may. Ta ubing pa'y mo't ni Robert. May mayat mo't laeng no ipapas na pa'y ti agbaraw. Kasta matkin ka, ipapas mo pa'y may ti agbalasang, Miles. Tapno ma-enjoy mo. Kasaritat tumot laeng ti anak may. Ibagak, tagsina kayo pa'y laeng. Saan pa'y laaday taas sa asawa ti pampanunutin niyaw. Ubing kayo pa'y. Ipamaysayo ki diti agtrabaho. Tapno makaurnong kayaw. Iswala dingitag, ngam di mi pa'y kayat na makinubya ti anak may. Kutsapay ko ma, tamang rik na ka iti dayta na ibagak. No kasta insan, pimanawan ni Miles? Wen insan? Ay kat surutam ay tinapanan na. No talaga mo't laan na patag genobiam kan ka, surutam. Ay aywam. Kaya't nalatag pa'y ayo day jay. Tanasakitan kat nga ro itimbagan niya angkal kan kwa na. Saan insan? Nasakit man ti panangisinan kanyak tinubyak. Aklonag insan? Ay kat ilaban mo tayan ayat yu Saan insan? Tadyak kaya't agumura ni tatang kanyak. Anya, ay sus, narigat mo't ano na ang kalatan ti awawatam. Panunutang mo ti bagin insan. Saan insan? Ano saklatan ti kastoy? Basta maipaay ko amin na pagragsakan na nanang kintatang. Anay. Oh, apay nga gigamam ti barukong mo. Agsakit nga rod manan insan. Kaslag kupit ti panagangas ko. Anya, ay sus, agpa-check up ka na insan. Saan insan? Gagangay la siguro da ito eh. Taimbati nakit nga rodin tinubyak. Ay na, idi pa lang ay bagbagam ti kasta kanya kinsan. Nabayagan day ta marikrik nam, sana Sagpaminsan magkidi insan. Sana ka na yun. Okay aklaan insan. Gagangay lang da ito eh. Apay, di ka maasya ni dya anak ta. Kanayo nun analiday. Manipod pinagsinam ida itinubya na. Makailiwliwag tumot lang May mayat mo't lang, no ipapas na pa'y nga umuna ti agbaraw. Tapno ma-enjoy na. Kasano kumama-enjoy na, kat balay trabaho mo't ayan na. Dandan hindi mo pa'y palubusan nga galiwak sa ita anak ta. Kan ti kunam kide, di mo kaya't ang mga asawa ni Robert. Tamabutang ka, amay sardang ti panangtan na kan ka iti kwarta. Ay na, sumanao ka. Sa nabali tanong na taytan, timutin bagbagi na ti panunutin na. Tawan tanton, asuportaran na. Nanang, agsagana kayo. Tagpasyar kayo kan ni tatang. Ha? Sa dinaw? Da kayo, no sa dino ti kayat yo papanan. Kaya't kanu ngamin ni tatang tagpasyar. Isungay kan kayo iti kwartayo kan ni tatang. Tamapan kayo iti sa dino man akayat yo papanan. Ay nasaanan.
Gastos laang dayta. Kit addamo't gastusin nyo, nanang. Kas iti kanayon nga ibaga ni tatang. Sakbay ang matay kayo. Mapadasan nyo kung matisaan nyo ang napadpadasan iti kalabas. Ay na, saan nga amin nga ibaga ti amam katong palam? Para lang iti pagragsakan na ti pampanunutin na. Basta ti kayat ko, agragsak kayo, nanang. Amin asaan nyo ang napadpadasan. Masapol ang mapadasan nyo itan. Kabayatan na si bibiyag kayo, pay. Kat uray mo't sika anak ko. Adumot dagiti saan mo napadpadasan a kinanamay. Tadimakkel ka mo nga rod a marigrikat anak ko. Di da kon panunutin, nanang. Sana bali. Taadon to pa'y tigundaway ko amang padas kadagita. Ubingak nga adayo ngamda kayo, nanang. Iso adidak pakadanagan. Igatangan nakman iti motor kaw, nakaw. Ay, automatic. No, nalakala nga pagsurwa. Ha? Kit uwi na, tatang. Ngam tay hulugan ti alaek. Tawan pa'y pangkas ko. Sige, okay lang, nakaw. Pasensya ka na. Siya ako, ti paggasgasto sama na. Kaya't kung kami napapadasan mo tiyan, da motor na. Kutsi ko ma, nanginan sa ti kutsay. Isu ang motor lang ay. Awan problema, tatang. Basta pakaragsakan nyo. Nakasaganak ang mangipaay. Gapot ta ipatpatag kayo. Mangantayon, isardeng mo pa'y latimang punas di ta motor mo lakay. Itay pa'y lapong punasam dayta. Manganan, tay nakmutriingan di anaktan. Ay da, di mo disturboin. Tanapuyatan na nag-overtime idirabe. Bayam amaturaw. Riingag, tamangan pa'y. Ituloy nan tumanan ti maturog no madamdama taday op namut ita. Mala, ingka nga rodray nga nay. Tumaya ka. Robert, anak, agriing kan, aldawan. Mangan ka pa'y anak ko. Ituloy mo to ti matu. Robert? Ape akas to'y. Kaslasan nga gang angas ti anak ko. Robert. Diyos ko. Robert! Robert! Marino! Marino, umay ka! Ti anak ta! Saanan nga gangagas! Abay! Ni Robert, saan ba ti nga gangagas? Robert! Ay, mabitlay! Inak mga yabit, ipangiluganan tayo tiyan, akta! Taray tayo di ospital! Robert, anak ko pangasip tagbiyak ka. Robert! Awanan lita! Saan na na-espal, tibiyag ti anak ta! Robert, anak ko! Nakasingsing-pot ka. Namapayanat ay ka. Anak ko! Robert, anak ko! Pagkawanan ko ba? Yakpulos nilamlama! Gaumuno na kamot kaya mamatay! Nakabay ang nanakal ba? Bilat ka binakit daw kukin ka. Ganyan, taumuno na kamot kaya mamatay! Nakabay! Anak ko, makawanan ako ba? Makunkonsensya kita, anak ko! Nakakaasit ti anak ka, Marino. Nagsakit ka, nagrigat nga aklunan. Taimbes nga iso kumanto ti mangitabon ka na taadadakal na. Saan tabaliktad matan? Ipatpatag na kaunay, Robert, anak ko.
nagkatagyaman kami. Hindi kinaimbang nga ipapangahimaw ka na kami. Robert, patpatkan ka una yan ako. Ba't ganyan ka matuna? Anak ka! Ba't pakawanan lang ko ba? Nga pwede pa nangupoble ka kinikaitikal naman. Pagkawanan lang, anak ka! Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papanamanan ayak ka rabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Aday dyan sila da? Hingkalay. Tani, maladaw ako, niti papanak. Darasam. Wen, mabit lang. Isunan anak ko. Gusto, hindi ka nagsangit, Wen. Garay, apay sumanangit ta apo ka. Nabarang arod tatang. Kung pagtumaramon Ay na, anyang iti pa tumarko ka, wam agas na dito balay. awan pa ni Jerry Awan manan ha? Sigurado asan manan nga agawid day chay. napananaya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Anya, ay una yan day di atao. Duwan ti anak iyo, hindi pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas di nga ugali na. Namintak kila babaero. Makapasuron ti kastoy. Anak ka, Ape nga minaya babaero jay putot yo. Binaybayan yun sa ngamin nga grurutat tinubya na edi barupay laang. Kanayon mo't apagbagaan mi ide iti day din anang iyaw. Awan mo't dengdenggen na. Wano? Babaero kayo mat edi kaw bubingan nyo. Katda kayo titimawidan na. Nay, saan mo't abalasang kaw? Manipod nagdanda kami iti anak yo. Basiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na. Makapasuron. Ay na, aburido akon. Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige, bye. Oh, anyat ko na siya asawam, Cherry. Agurigor ka no di anak ni. Syakter, ngerengen na. Pitawan nga rod kwarta. Ay sus, amangan no niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun iti ospital ta anak yo, honey. Awan mo nga rod kwarta, kani. Mabit lang ha. Atoy, umdas mat siguro tay taabos-busan iyo. Ha? Ni, kababainan ken ka, hani. Alakit din. Itulod na kami nga rod di ospital, hani. Aniya, amang ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Saan na basta makaramid iti saan na nasayap da jay. Tamakaraman kanyak. O sige, awagam nga rin ti asawam tadagasan ta idan. Inak pagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday di silid, nakaturugan. Nabara ka di pa'y. Katwa na, tawang mo tinumar na. Kitrubwata mo na, tay pantan di ospital. Kat, tilugan ti babaen ti pagluganan tayo ama pa ni hospital. Kit anya ko ma. Urayam nga dadakas ang mapasamak iti anak ta. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alakid din, nagadung ammom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasem! Tangay nagatang aminin nga agas ti anak ta. Di nakmet siguro ring-ringanay. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging baga dagos. Kat, di mo ko na narumwar ka manan. Kito na. Tani, agururay ni Marisa iya kotse. Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti panang liplipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ay, agtal na ka man. No saan nagapo ka ni Marisa?
na ipacheck up tangarot ti anak ta. Alaman? Kung, dahito pay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon, no, di ka sumanao. Kwartam lang, dayta. Jok pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Deng. Agindidi ka pala eh. Idisok dito yan. Sige, mapanakon. Sana nag-aawid ni Jere, di rabi garay. Saan ata si Muro ti babae na? Sa payawan bagasoy na nakaw. Awan lang aro ti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilaang. Awan nagbay na talaga day di lalaki. Ay, unay mo day dya lalaki. Di lang mabay ni tikas dyan nga raramidin na. Ay, pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta nakaparabaw di talamisaan. Ha? Akin kwarta iti day tangay. Inten ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga roda, hindi mapan gumatang dita store, balasang ka. Siya kung tatang tane, agar arbis. Ay, siya kon. Agpayo nga. Siya kon, anak ko. Ay, nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayang ti kalsada. Ay, partakak pa'y timag na. Tamang ano ipigsana ti daw. Nagalis ti napadagak. Anay ko. Ti patong ko. Ay, nagsakit unay ay. Anay ko. Ay, tulong. Ay, tulungan dak. Anay ka. No kunak tumat ngamin na siyak timapan gumatang iti bagas. Ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita. Naigalis kayo lakot nga rudan. Naimbagatada nang yawid kada kayo diti balay. Anay ka. Ay na. Kasyan na kumaapo. Jaksan kabailan. Nagsakit isikit kin bukot ko. Nasakit no agkutiak. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita. Ay, pasensya ka. Balasang ka. Kaya't kulang amin ti makatulong kin ka. Anay ko. Ay katanusan nyo Anya ngay, awam mo't kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang bayan nyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Hello? Apay man na ya? Umanawag ka. Ni tatang, naigalis. At dan samot na apektaran at ulangnan. Ay, marigatan mo na magna. Agawid ka ngamin ataway mo kitaan. Jak masangaw. Tanay, ada papanan may. Napatpatag ta babae, ngam ti amam. Sinalbag ka. Ket no agawid ak, magasa nga raw. Apay mangagasa kaya. Ingkay pa doktorata ni jak masango. Kan awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ila ti anak ta. Jak nga raw mo't masangaw. Apay ngamin anay galis aya. Mapan ko magumatang iti bagas iti store. Ngam naigalis mo ton. Apay ngamin nga iso timbom mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid ka kit din. Ito na dawayak. Tanay, at dapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti danom. Garet. Mabit lang! Pasensya ka, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa'y ti masapul yu talakon. Ibagayon tani, at dararamidak. Ay, awanan, garet. Dahito lang danom. Imbes adya anak yu kumati mga asikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tau, ukupan na ngamin di babae na. Mawanan ba hindi dya lalaki? May stresa ka mang pampanunot kan kuana. Agsakit ti ulok.
At natun ti oras na iti babae na. Insukat na kami ni Tinayja pakat. Unara. Yak kanunungan, ti kasjay nga arame, ti anak ko, balasang kao. Magpaganyo mo't kami na no kasi nga gawin. Nadinakmot ng tanggar nga asawa na. Ung tanak mo nga raw, nubagbaga. Bugkawan nak, balasang kao. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngamda kayo, kat na kayo ti amana. Garet. Sige, tanay, ato pa taramidag. Anyamat ang tigas ti abiyag. May stress ak di ti balay. Awan may gatang itimakan, awan aminan. Jerry, honey, adda ka di pa'y busbusan da iti balayo? Awan nga raw din, honey. Atiks deja agarit. Agawid ka tayong kaikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ken ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapol da tay pantan iti balayo. Amangan no awan kwarta mo, honey. Adda, naala kun ti pensyon ko, kan pinawitan dagiti anak ko iti abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak man, titumakder, bareng kabailakon. Aday ko, nasakit mat. Ay, ulit mananti agbilaw. Inayadak lang. Ay, masapol at tulungak ti bagig. Takababain ni ti manugang ko. Halay ko. Natumbak lakit nga runan. Anya kayo matan? Anyat kukuan niyo aya? Halay ko. Bilitag kumatibag na. Takayat ko ti agdigos. Apay aya pilitan niyo kat di yung arod kabailangan. Halay ko. Ala, umay kayon! Tilang aramidan yung Aday ko. Inayadam ti mangbangon kanyak. Garet. Masaksakit anak. nagadulang arod na problema kun may nainayon kayo pailangan. Pasensya ka. Garet. Inton bigatan ti panagdigos yo, adupay tararamidak. Agluto ak pa itila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable dyan ak yo? Sa anak ko mamay sa stress ita. Sige lang. Balas ako. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturo ka ni tatang. Ay, makonsensya ak lakot nga rudan. Iti panangungungat ko kankwana no daduma. Pakawanan dak tata. No pasaray maungtan kayo. Aglalaok nga minti pagparpariko ta. Lay. Ada kamu dito silid ko. Garet. Pasensya kayo no nadisturbo ti panaturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo na may ramraman kayo nga ungtak. Gapoy taramit anak yo. Garet. Bahawatan ka. Balasan ko. Daan mo nga agproblema ka iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro ti kasasaan ko. Pakawanan dak ko matatang
Bungala ang tinakaro apan nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawatak, ganun. Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapno awan ti may bagbagam. Garay. Asino ti kadwang? Ni Marisa, aday je kotse. Ala, sumrag ka nga rodan, takasaritam ni tatang. Kandag iti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang, anak ko. Ayan nyo. Gundawayak ti rumwar. Mapanak itayan ti babae na, takasaritak. Madam, lukatam ko madaytoy. Madam. Apay, anya ti bagam? Ma'am, agpakpakaasyak. Mabambanlo ka ko na yan, madam. Pangasim. Sinamon ti asawak. Tap nagsublin ka na kami. Min ano na kinasaritak ti asawak. Ngam di nagpulos danggan. Parang sikati mo kaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Isu please. Agparil tumagak, madam. Maasik ako makada kami nga agiinak. Uray saan kami ang nagkasariti asawak. At dandua nga anak mi. Saan kami labang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi. Agturungan dito ni Jerry. At ti kwarta. Gatangam ti masapsapol na gita anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikaswag ka nun ti papeles ko taalaan da ki abroad. Anya? Panawan nak? Kasta ka di? Jak mabalin apaayan ta anak ko. Tao awirag ta apo ko ki abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nak ta anak ko. Ha? Ladingitak, Jerry. Nasaysaya at nusubyamon ti pamilyam. Takasapulan da ka dagiti anak mo. Kastamatan iti amakan asawam. Kasapulan nakmat ti anak ko iti abroad. Kat kasapulan da kamat dagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasaya at tar aramidan ta. Imay kami, Garet, tada na patag nga ibagamikan ka. Madam? Ala, Jerry, itad mo ti sing-sing kan kuha na. Garet, asawak, will you marry me? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. When, Garet, pakawanan na kumay ti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? Wen, Jerry. Kasano nga rod ang makapagkasarta kat awan mo't kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasupon yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapno da pangrugyan nyo. Agyaman ako, nay. Madam. Awanan yaman na. Kat pakawanan nakmat. Nagapukan niyak. Napukaw mo ti asawam iti sumagmamano akan ito. Kaya't kayo at tulungan. Tapno masulin itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma.
Uwen, madam, napakawan kan.